ассалому алайкум дӯстони азиз. Боз ҳам ман Шаҳло бо шумо ҳастам ва имрӯз якҷоя мо аз Дилмурод Қобилов ҳунарманд нишолопаз тарзи тайёр кардани нишолоро меомӯзем. Салому алайкум. Ассалому алайкум Шаҳло. Ташаккур ки ба ин таклифи мо розӣ шудед, чун медонем нишоло яке аз шириниҳои хеле дӯстдоштании мардуми мост. Гумон мекунам ин барнома писанди ҳамагон меояд. Бале. Хуб, барои пухтани нишоло пеш аз ҳама ба мо кадом маҳсулот лозим аст? Маҳсулот ин аввал тухм, сафедии тухм ва бехӣ мегӯям. Он аз реша тайёр мешавад ва онро ба сафедии тухм ва ҳам бехиро ардалаш карда ба каф табдил метиҳем. Баъд аз он шакар қиёмро омехта мекунем. Вақте ки ҳамин нишолоро мо аз бозорҳо, мағозаҳо харидорӣ мекунем, дар болои ҳамон қуттияш навишта шудааст тухм, масалан шакар ва ин ба мо маҳсулоти дастрас мебошад, медонем, вале ҳамин дар бораи бехӣ каме маълумот мегуфтед ки ин масалан реша аст, бале? Бале. Решаи чи аст ва чӣ гуна тайёр мешавад? ин реша аст. Реша асос дар ин гиёҳ мебошад ва фойдовар ба меъда мегӯянд. Яъне дар кӯҳ мерояд? Бале, дар кӯҳ мерояд ин. Дар кӯҳ мерояд ва онро майда карда оби онро гирифта ва каф табдил метиҳем. Фаҳмон. Хуб, меравем коро шурӯъ мекунем? Бале. Имрӯз чӣ қадар мо нишоло тайёр мекунем? Имрӯз миқдори 5 килограмм шакар нишолоро тайёр мекунем. Барои омода кардани 5 килограмм шакар барои нишоло шуданаш ба мо чӣ қадар тухм, чӣ қадар бех лозим? Барои 5 килограмм шакар 10 то тухм, ҳам сафедии тухм. Ҳамагӣ 10 то тухм? Бале, 10 то тухм ва 1 литр ҳамон бехие ки гуфтагимо ҷӯшондагӣ омехта мекунем ва тухмро ҷудо мекунем аз сафедиш. ҳамин истеъмоли нишоло ҳам мавсим дорад, бале? Бале. Вале дар базму тӯю маъракаҳо низ мардуми мо аз ин ширинӣ истифода мекунанд. Бале, дар тӯи маъракаҳо ҳам дархост мекунанд. Ана акнун ҳамин дар рафти кор бехро чӣ гуна меҷӯшонанд ва чӣ гуна умуман тайёр мекунанд? маълумоте? Бехро дар алоб меҷӯшонанд, ҳам майда карда дар алоб меҷӯшонанд, об меандозанд. Тақрибан ним кило бех дар 10 литр об меҷӯшонанд. Барои 10 килограмм шакар? Бале. ва ҳамин бехро шумо аз куҷо дастрас мекунед? Инро асос аз Самарқанд мебиёранд, аз Панҷакин, дар куҷое ки кӯҳ аз ҷои баланд. Бале. Теппа. Ва шумо худатон масалан дархост мекунед ё ҳам хел аз бозорҳо низ мо метавонем дастрас кунем? Мешад аз бозор дастрас кунем. Яъне ҳаст. кори осон аст вале каме нозук аст? Бале. ин зардишро барои чи аралаш намекунем? Барои ки нишалло равғаниро дӯст намедорад. Агар равғани қур шавад ва нишалло намешавад. Ана тамом. Бале. Инро ба дег меандозем. Чӣ қадар меҷӯшад яъне дар об? 15-20 дақиқа. 15-20 дақиқа кифоя аст ва ҳарорат бояд чӣ гуна бошад? Не, ҳарорати об дорад. ҳарорати об. Бале. Мӯътадил ҳарорати хона. ҳам хела. Реза? Резе. ҳамашро? ҳамашро. дар 5 килограмм шакар 1 литр обро хушк мекунем. 1 литр оби бехия? Бале. биёед пеш аз оне ки ин ду маҳсулотро лап мезанем дар бораи ин чӯбе ки дар даст доред маълумот ин чӯб аслаш чӯби тут мебошад. Барои ки чӯбои мо чӯбе ки сахт истифода мебарем ки то ин ки нашканад. ва навдаҳои тутро якҷоя кардан? Як даста сохта? Бале, инро аслаш бобоям чилчӯб мегӯянд. Чил чӯб. Чил то чӯбро хушк як карда
баста баъд мезанам. аввалашро ба ҳамин тариқ лаб мезанем, баъдан бо дигар. мо занҳо дар хона он чизеро ки лаб мезанем асосан бо таҷҳизотҳои замонавӣ осон бале ин аст наметавонем мешавад, лекин чӣ хеле ки бобояммо тайёр кардааст ҳам хел тайёр мекунем. бо усули бобо. бале яъне аз инҷо маълум мешавад ки ин ҳунарро шумо аз падару бобоятон мерос гирифтед. бале ин ҳунар аз бобо омадагӣ аст. он нафар нишолопаз буданд. нишолопаз буданд. чӣ ном доштанд? соҳиб. аз чӣ шурӯъ кардед амин пухтанашро мустақилона? мустақилона син соли ман 40 бошад 15 сол пеш мустақилона сар кардам. барои чӣ барвақт сар накардед? барое ки ҳавас буд, лекин падар иҷоза намедоданд ки то ин ки ҳамонро нағз омӯхта кунем. яъне худатон мекардед? бале ман кати падар бо падар ёрдам мекардам. ва бо ҳамин тариқ меомӯхтед? бале аллакай хафташ зиёд шуд? бале ин камтар омода шуд, акун бо дигар намуд тоб метенера. фақат ба як самт бояд тоб диҳем? ё фарқ надорад? не фарқ надорад, то ин ки тайёр шавад. асос аз ҳама хафташ зиёд шавад. бале аслаш ин қуввати зиёдро талаб мекунад. мо шогирдоро бале мо шогирдоро таклиф мекунем ва инро мезанем. бале яъне шогирд ҳам доред? шогирд ҳам ҳаст. шогирдон давоми чӣ қадар вақт меомӯзанд тайёр карданаш? шогирдон ҳар гуна чӣ хел муҳаббат ба он майл дорад? бале гарчанд ба назар осон ҳам тобад, лекин дӯстони азиз бояд бигӯям ки бо тарзи бобогӣ иншоалло тайёр кардан хеле душвор аст. қувваи бисёртар металабад. давоми чӣ қадар вақт мо чӣ мезанем, хаф мезанем? давоми тақрибан 15 дақиқа. бинандагони гиромӣ, инҷо акаи Дилмурод ҳамин хел пешниҳод карданд. барои хафташ зиёд шудани тухм мо бояд ҳарчи бештар лаф занем, ҳатто давоми 20 дақиқа инро бояд лаф занем ва барои кор осонтар шуданаш бошад. ҳоло мо шогирди акаи Дилмуродро даъват мекунем ва ӯ ба мо кӯмак мекунад. شما چی نام دارید؟ محمد. کلی چند وقت است که می‌آموزید این نشانه‌گذاری را؟ من 23 سال شده. 23 سال بود؟ یعنی علاقه آموخته اید دارید؟ بله. مانده نشدید؟ نه. به شما پسند است نشانه‌گذاری؟ بله. در آینده می‌خواهید از پی همین هنر شوید؟ بله. 20 دقیقه همین خیلی خواب دادن به شما راحت است؟ یعنی خسته نمی‌شوید؟ خسته میشم. بله. بیام. و با نوبت به فکرم بله. با نوبت تیار میکنیم. تا این آماده شدن رو ما میتونیم قیام اون رو تیار کنیم. تا این آماده شد؟ بله. تا اینکه باید حرارت معین درآید قیام؟ بله، قیام حرارت معین دارد، تقریبا 25 گرادوس 30 گرادوس. یعنی نه خنک نه گرم باید. بله.
اینقدر دشوار است برای چی تا با همین اصول بوبوگی مثلا شما نشالو می‌پزید با میکسر برای که همین کوفتن ما فرق میکند از میکسر همین کوفتن نشالوی ما از میکسر فرق میکنه مزه میکسر دیگه خیلی کوفتن با دست دیگه خیلی همش با لذت تر میشه و شاید که سیری به خود خاصشم در همین باشد است شما شاید هم خیلی اکنون میرویم با تیار کردن قیام بله اول آب رو میاندازیم چقدر آب لازم است؟ با 10 کیلوگرم شکر 3 لیتر آب لازم است برای چی ما این خیلی کرده ایستاده ایم؟ همون شیره دیگ رو با پایان میکنیم یعنی این دیگی قیام تیار کنی هست؟ بله اینجا چند کیلوگرم شکر؟ 10 کیلوگرم شکر است اینجا میکنیم تا اینکه حل شود و وقتی که مثلا آب به جوش آمد دیگر نمیکوبیم که باید نه نمیکنیم فقط میجوشه تمام و همه خسته نشده؟ هفتش علاقه بسیار شده است بله قریب آماده شود قریب آماده شود باز کمی باید لازم بله بیدم علاقه خسته شدم خیلی وزنی شده بله وقتی که قریب آماده می شود و وزنی می شود بله بله از طرز لب زدن محمد همین را فهمیدم که او علاقه استوی کاری خشت است بله کم بله بعد ما خیلی میفهمیم که آماده شده است شد هرچند که ما میکوبیم هرچند که وزنی شد کوفتن اون وزنی شد قوت زیاد طلب میکنه میفهمیم که اون تیار شده است اصلا بابای ما همین چیلچوب رو من خیلی روز میموندم بله این روز میستاد من ولی کمی هست بله باور دارم که در دوره‌های قدیم چیلچوب آنها حتما که از چیل نبوده عبارت بود لیکن اینجا کمتر است اینجا کمتر است بله گمان میکنم دیگ نیز در آن دور زمان کلانتر بود شاید قوت اون رو زیاد باشم اونها زیاد بود بله بسیار وزنی شده خیلی وزنی شد بله این علاقه تیار است تیار است تیار است با بله همون اصولی بابا یک بار میسنجیم میسنجیم نه اول جمع میکنیم بعد میسنجیم تیار تیار خیلی خوب
بسیار شد وزنین شد یعنی آماده شد ما قیام رو ilova میکنیم بله قیام رو ilova میکنیم ولی قیام باید خیلی که گفته در حرارت 25 گرادوس باید باشه 25 گرادوس 30 گرادوس پس تا آماده شدن قیام کمی انتظار میشیم بعدا ilova میکنیم بله اکنون بیخی ما تیار شد کافی ما تیار شد میریم جوهر قیام رو میاندازیم یعنی ترشی لیمو رو ما به داخل قیام میاندازیم بله برای خوشبویی شدنش برای نه تا اینکه همون قیام از سر اینا شکروب نشود و برای که این جوهر تبدیل قیام رو میدهد یک کنیم قاشقچه جوهر میاندازیم یعنی این یک لخت میکند همین محلول رو یعنی قیام رو بله یک لخت برای جدا شوی نمیگذاره بله این رو کفچوب میگویم و اون رو لد میزنیم با همون به مانند کفگیری که ما داریم ولی با چوب بله چوب است. از چوب است آهسته آهسته لد میتیم آمیخته میتیم و این خفقه که حاصل شده است نمیشیند نه نمیشنن باید نشینن میگویند که بابامو میگفت که ما میپرسیدیم برای چی نیشالو فایده دارد میگفتن با معده فایده دارد میگفتن نیشالو به معده فایده بله با معده فایده برای که همون بیخ گیاه هست گیاهی کوهی یعنی همون بیخی که در اول مثلا ilova کردیم عیناً همون چیز به معده فایده دارد بله و همین باز میگن که نیشالو رو باید ما به معده گرسنه در اول یکم قاشق استعمال کنیم خوریم و همین هنگام میتواند که به معده ما فایده رساند بله بله میتونه شما کنید آهسته آهسته باز هم وزنی این در اولش سبک آهسته آهسته وزنی میشود تا کی ما باید آمیخته کنیم تا سخت شدنی انشالله البته از نمود ظاهریش معلوم شده است که نیشالو است بله نیشالوی ما قریب که تیار شد میسنجیم خیلی گفتید به مثل رشته است کنده نمیشه بله کنده نمیشه یعنی این تیار است تیار است بله بینندگان گرامی من نیشالو نیز تیار شد و باید در آخر قید نماییم که این نمود شیرینی را بیشتر در توی معرکه ها در پیاله ها میبردارم گیرید همینقدر بس هستن؟ بله بس است باور داریم که این برنامه به شما پسند آمد توانستید از این برنامه دستور عملی طرز تیار کردن نیشالو را آموزید دوستان عزیز تشکر به شما که دلمراد سلامت باشید خوش آمدید شما تشکر دوستان خیر سلامت باشید خیر